بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 19 19 سبق. شيء nerse жанындағы эми көптүк түрлөр келе берет. Шажарун дарак, хажарун таш, тинун топурак, кутунун пахта, лаухун доска, хабалун жип, асо таяк, сульбун катуу, лаййинун жумшак, мустакимун түз, муважжун кыйшык, сакилун оор, хафифун жеңил, ғализун калың, матинун бышык. الجمل العربية: هذا الشيء صلب. Бул нерсе катуу. هذه الأشياء صلبة. Бул нерселер катуу. ذاك الشيء لين. Тиги нерсе жумшак. تلك الأشياء لينة. Тиги нерселер жумшак. هذا الشجر صلب. Бул дарак бекем, катуу. هذه الأشجار صلبة. Бул дарактар катуу. ذاك الحجر ثقيل. Тиги таш оор. تلك الأحجار ثقيلة. Тиги таштар оор. هذا التين لين. Бул топурак жумшак. ذاك القطن خفيف. Тиги пахта жеңил. ذاك اللوح كبير. Тиги доска чоң. تلك الألواح كبيرة. Тиги доскалар чоң. هذا الحبل متين. Бул жип бышык. هذه الأحبال متينة. Бул жиптер бышык. تلك العصا غليظة. Тиги таяк калың. تلك العصي غليظة. Тиги таяктар калың. الحجر شيء صلب والتين شيء لين. Таш катуу нерсе, жана топурак жумшак нерсе. هذا الشجر مستقيم. Бул дарак түз. هذه الشجرة مستقيمة. Бул дарак түз. ذاك اللوح طويل. Бул доска узун. هذه اللوحة طويلة. Бул доска узун. Бул доскалар узун. تلك الشجرة معوجة. Тиги дарак кыйшык. ذاك اللوح قصير. Тиги доска кыска. تلك اللوحة قصيرة. Тиги доска кыска. Женский родта келип атат. ذاك الشجر معوج. Тиги дарак معوج кыйшык. شجرته صغيرة. Анын дарагы кичине. لوحتك طويلة. Сенин доскаң узун. حبلي متين. Жибим калың. Калың эмес, бышык болот. عصايا خفيفة. Таягым жеңил. شجرة علي طويلة. Алинин дарагы узун. لوحة علي كبيرة. Алинин доскасы чоң. حبل محمود غليظ. Махмуттун жиби калың. عصا خالد ثقيلة. Халиддин таягы ثقيلة оор. هذا الشجر الكبير ثقيل. Бул чоң дарак оор. ذاك الشيء الصغير خفيف. Тиги кичине нерсе жеңил. هذا الحجر الصلب متين جدا. Бул катуу дарак, катуу таш, аябай бышык. اللوح طويل كبير. Узун доска чоң. الحبل الغليظ متين. Оор жип, калың жип бышык. العصا قصيرة صغيرة.
Qisqa tayaq, kichine. Al-ashyaul jadidatu azizatun. Жаңы нәрселер қымбат. Al-ashjaru sulbatu qalilatun jiddan. Бышық дарақтар, қату дарақтар аябай аз. Al-ahjaru sulbatu kathiratun. Қату таштар көп. Al-ahbalu tawilatun qalilatun. Uzun jiптер аз. Al-asiyal muwajjatu kathiratun. Қишық таяқтар көп. Аса хаза шейхи ғализатун ва тавилатун. Бұл қарияның таяғы қалың жана ұзын. Аса зака шабби қасиратун ва хафифатун. Тиги жигиттин таяғы қысқа жана жеңил. Аксарул ашжари лаййинатун ва аксарул ахжари сулбатун. Көпчүлүк дарақтардын көпчүлүгү жумшак жана таштардын көбү катуу. Баъзул ашжари сулбун ва баъзул ахжари лаййинун. Кээ бир дарақтар же дарақтардын кээ бири катуу жана таштардын кээ бири жумшак. Куллу тинин сакилун ва куллу китнин хафифун. Бардык топурак сакилун оор жана бардык пахта жеңил. Аксарул алвахи ашжарун. Доскалардын көбү дарактан. Аксарул ахбали тавилатун. Жиптердин көбү узун. Аксарул осии ашжарун. Таяктардын көбү дарак. Al-ashjaru wal-akhbaru wal-atyanu kulluha ashya'u. Дарактар жана таштар жана топурактар алардын бардыгы нерселер. Хазихил алваху мустатилатун кабиратун. Бул түз доска чоң. Хазихил ахбалул матинату гализатун. Бул бышык жип оор. Хазихил осию qasiratu muwajjatun. Бул кыска таяк, кыйшык. Хаза шайу имма шажарун ау хажарун. Бул нерсе же дарак же таш. Хазал хажару имма кабирун ау сагирун. Бул таш же чоң же кичине. Хаза тину имма сулбун ау лайинун. Бул топурак же катуу же жумшак. Баъзул ашяи сулбун ва баъзуха лайинун. Аммал хажару фа сулбун ва аммат тину фа лайинун. Нерселердин кээ бирлери катуу жана кээ бирлери жумшак. Ал эми таш катуу, ал эми топурак жумшак. بعض الأشياء ثقيل وبعضها خفيف أما الحجر فثقيل وأما القطن فخفيف. Нерселердин кээ бирлери оор, жана алардын кээ бирлери жеңир. Ал эми таш оор, ал эми пахта жеңил. Хал хаза шай'у шажарун ау ла. Бул нерсе даракпы же жок? Наам, хуа шажарун ла хажарун. Оба бул дарак, таш эмес. Хал хазал хажару сулбун. Бул таш катуубу? Ла лайса хуа би сулбин, бал лайинун. Жок, бул катуу эмес, балким жумшак. Халли алийин асон ау ла. Алиде таягы барбы же жок? Наам, лаху асон тавилатун ва хаблун матинун айдан. Оба анда узун таягы жана бышык жиби дагы бар. Халли валийин каламун мустакимун. Валиде түз калеми барбы?
لا ليس له قلم مستقيم ولا معوج. Жоқ, анда түз қалемі дағын жоқ, жана қишық қалемі дағын жоқ. بل له مخبرة واحدة فقط. Балким анда bir ғана сиячелеги ғана бар. هل عصاي معوجة. Мен таяғым қишық бы? نعم عصاك معوجة جدا. Оба, сенин таяғың аябай қишық. هل لك عصا أو لا. Сенде таяғың барбы же жоқ? لا ليس لي عصا ولا حبل أيضا بل لي لوحة فقط. Жоқ, менде таяғым жоқ, жана жибим дагы жоқ, балким менде доскам гана бар. هل لي شيء. Менде нерсем барбы? نعم لك أشياء كثيرة وأنت لست بفقير بل غني جدا وأما جارك ففقير جدا. Оба, сенде көп нерселериң бар, жана сен кедей эмессиң, балким аябай байсың. Ал эми сенин кошунаң аябай кедей киши.